Mutsunchik rupaywanman kawsanchik kunurinchik chayman ñukanchikpas kawsak kuyurinakunchik yurakuna, wiwakuna tukuy rupayta musunchik murukunapas fukurinkapak chaymantami maymanta kaypika paykunata rikuchina churana kapanchik o churapanchik. Kikinkunaka bajo un mismo soltami rikunajupankichik. Bienvenidos nuevamente amigos, amigas. Nuevamente salimos al aire con su programa La Tulpa. En esta ocasión estaremos dialogando con el señor Jairo Castañeda, quien es Wilkak Tayta en quichua y en español le decimos especialista en ceremonias ancestrales. Con él estaremos conociendo cómo es esta dinámica de realizar estas ceremonias ancestrales, qué elementos nomás se necesita y en qué épocas nomás las hacemos, ¿no? Estas ceremonias ancestrales, que es parte de esta conexión con la espiritualidad, con nuestra madre naturaleza. Masiu imaginami kay upyashakuta rimaypanchik imaginami kashna Wilkakuta shinaspa sampaskanki nachu de pronto kikinpas imarukmantata chashnakuna yachakushpa sampaskanki wawamantachu ima pachakunamantachu ña kashnakuta yachakushpa sampaskanki masiu. Kallaripaskani ñukanchik ishkay shimi, ishkay yachay chay kawsayta rikuy kallariskamanta. Castilla simipika educación intercultural bilingüe chay sistema tiyariskamanta kay yuyaykunami atiapan. Yachana wasiman yaykushpan kay yachaykunata chinkachirin chay yachana wasipika kay imata kayka brujeria nin yankata ninakunchik nishpa nikpi chay yuyaykuna chay shunkuta uraychuran wasanchirin chayka ñukataka ña chinkachirka chay kutin ña educación intercultural bilingüe nishka sistema rikuritin ña kutin chashpirini ña chayka kutin shinakunata kashna nishunlla wayraskakunamanta yurakunawan jampirinakunamanta muru mikunakunamanta shina sumak yachaykunatachu kutin ñukaka pandarishkani wasanchikushkani kaykunaka sumakma ñukanchikpa kawsaypa ñukanchik yachaypaka sumakmari kanyashpa kutin ña kaykunataka alli taripashpa ña sampaskani masiku y tawka masikuna shina kapashkanchik na ñukalla Instituto Alfredo Perez Guerrero chayman yaykuparkani mishu yachaypika imapakta medalla de orokama surkuparkani alli estudiante nishka pero shinapas kay ukkunataka hichushka. Kashna Wilkakunata shuk taytakuna imapish chashna shina karian shuk comunidadkunapi o kikinllata nikpanki nachu wakinpika urkukunapi o shuk ladokunapi wawa ima o wambralla kashpa ima chashnakuta rurakunata rikupashkankichu. Asha rikuytaka rikupashkani ashtawanka yachak taytakunata rikushpa o yachak mamakunata rikushpa paykunaka nachu jampinamanta ashtawanka kay Wilka ruaykunata rurashka kan fakchakunapi, pukyukunapi, larka patakunapi, kucha patakunapi chikikunata anchuchinkapak, kallpachinkapak fichashpa shina yurakkunawan kushnichishpa ima shina ruranakukta rikushpa asha yachakushpa sampashkani shinapas ñukaka charipanimi ñuka mishushi shimipi nishpaka ñuka propio sistemata ña piñachishka charipani tukuy paso en orden charipani. Chashna Wilkakunata shinankapak Rurankapak chayka yachachikunawan yachakuk wawakunawan yachana wasikunapi shina rikuchishpa paykunawan pakta kay raymi punllakunapika paktachishpa sampashkani masiku.
Y kashta willkawkunapi nachu willkawkunata rurashpa shuk remiyukunapi ruraripan nachu imashpata sumak ministi kapan kashnawkunataka shinashpa kanak chay pachawkunapi. Kay willka ruraytaka astawan nishun ñukanchik ayllu llaktakuna ayllu kuna yachakuna sayarishpa kashnakutaka yupaychankapami kapashka inti yaya, killa mama, yaku mama, allpa mama, pachamama, ñukanchik rupay taytiku samayta karashkamanta chay samaykuwan ñukanchik muruta fukuchishka kapani tukuy ñukanchik runakuna wiwakuna murukuna imapas yurakuna chaychari mikunakapipas hampinakapipas chay tukuyta karashkamanta yupay shunkuwan rurankapak kay willkakunataka rurankapak shayarishka kapanchik chaymanta rurapanchik. Mashiku kaypi ashakuta rikunakpanchik nachu shuk uchila altarlayaku comentarles de paso también que esto es solo para una pequeña demostración pero el señor nos va a explicar como en detalle unas cositas que se necesitan más pero aclarar que aquí tenemos solo como para una pequeña demostración nomás. Mashiku chashnakuta altarrukunata shinankapaka imata ministirin y depende raymigumanachu churaripan imakutapish. Kashna altartaka ruraripancha tiyan shuk rikuchik kunan kaypi rikuchinajupanchik sisakuwan rumpashpa Nacho. ari kutin cruz ari mishu simipi cruz shinapas ñukanchik kichwa simipika apachita shinapimi kutin kay apachitaka shina ñawitaka kayman shitakukta churapashkanchik shinallatak shinaman ñawita shitakukta yakuwan shina chimpapurachishpa churapashkanchik o churapanchik chay jawan ña kutin murukunata kaypi charinchik yana sara killu sara kaspa kaypi tiyakupanka usharishkatika mishki murukunatapash kimichipanchik Mashna mishki murukunata churarina o mayjantapish churarinalla. Mayjantapish usharishkakupi churapanchiklla chilina ninchik chilina naranjata palanta platano, manzana, piña, bueno kichwapika piñapash chivila ninchik shinawkunata muyuchishpa shina punchallanachipanchik aliguta kutin rikurichun juyala kachun shina chapuchishpa muyuchipanchik shuk urku taytayman churarin rumiuta ari chawpipi churanchik wayta ukunayman churanchik shinashpa imasha rikupanchik ña surukunatapish wakinmi rikupashkana pukuna churukutapish apannash ari churuka wayratan rikuchikun nali chay samaykunata kallpachinkapak churuwanka kapanchik fukushpa kutin kaypika charinchik ninata shina o kaypi kushnichinkapak chaypi yakupash tiyakun yakuwanka kutin shinallatak chikikunata anchuchinkapak ali kawsaykuta kutin mañankapak yaku mamawan shinallatak kay nina ukunawan shina kushnichishpa chikikunataka achuchikpanchik mayjan kaypi kumbanajuk kay ceremonia ritual o kay willka ruraypi kumbanajukunata shina chikikunata anchuchishpa kapanchik shinapash kutin nara kallarishpallatak mañapanchik ñukanchik jatun pachakamata mañapanchik inti yayata, pachamamata kayachipanchik kanchik urku taytakunata kaypika charipanchik Imbabura urku yayata charinchik kutakachik
yaya urkumamata shinallata peguchi faccha charipanchik kindy pukyu, rosas pukyu, shina jatun samayu pukyukunata kayman kimirichunka maymantami kishpichita mañapanchik shinashpa samupachun kayman paykunapa ñawiguwan, paykunapak rinrikuwan, paykunapak kuri maquiwan bendicionkuta karashka kapachun shinashpa tukuykunamanta mañapanchik samaykuta karachun ali yuyayta charichun, ali shunkuta charichun, ali aychakunawan sumak cuerpota kichwapi ninchikmi uku cuerpo ukuta sumaklla fichashka, shinchichishka kawsaykuta ali charichun unkuykuna ama waktashpa manchachichun. Ukupish ña shinchiyachun. Ari shinapash kutin ñukanchik murukuna juicio ali fukuyta charichun ñukanchik ayllukuna munaylla sumaklla ali kawsaykuta charichun nishpa mañapanchik yurakuna, wiwakunamanta mañapanchik shinashpa kutin tukuy allpa mamapi tiyashkakuna shinallatak paykunapak kuri maquiwan bendicionkuta karashkapi tukuy munaylla mirajuchun kawsayta charichun fukushpa ñukanchiktapash kushichishun mikuykunapak paykunaman mishki murukuna wakinpi karin cuy kusashkayma, aycha kusashkayma, papa yanushkayma churanchik paykuna samayta ayshashpa paykunapash gustachun alikachichunyari. Paykunapish pacta como pacta mikunkapak Ari chay yuyaywan chay shunkuwan shinawkunata ña kutin mañashpa mesataka paykunaman karanchik como mediano laya nichami ofrenda nipanchashka mashiku kashnawakpi siempre rikupashkani chay nikparkani kaypika como kushni laya, yakuku, alpa, wayra como chuskundik ladopi y siemprechu chay chusku pacta kanakapan kashna altarkukunapika como los cuatro elementos nishanachu. Maymanta chusku paykunapak samay pacta kana kan maymanta imamanta ñukanchikpash paykunata ukupi charinajupanchik ñukanchik kay aychakuna, kay shillukuna akcha allpa mamaman rikshakapan pacta kapan shinallatak samay chayka samaykutaka pachamamamanta ayshashpa samaytaka charinchik ñukanchik ukupi samayllo ña wañupanchikman shinallatak yaku mama illak imashta kawsanchikman yaku mama ñukanchik ukupi tiyakunka wakinpika pipash wakachiwan imata llukshin ñawita Bikikuna ñakutin llukchishin y si kuchurin imata llukshin ankumanta yawarta alirin yaku tiyakun ñukanchik ukupi kutin rupay mutsurishka kapan rupayllanika kay kallana shina kay rumiku shina chiri charikayman y mutsunchik rupaywanma kawsanchik kunurinchik chayma ñukanchikpash kawsak kuyurinajunchik yurakuna, wiwakuna tukuy rupayta mutsunchik murukunapash fukurinkapak chaymantamari maymanta kaypika paykunata rikuchina churana kapanchik o churapanchik. Mashiku ña tukuchishpa kanakpanchik pachakunapash rato yallipannachu imakutashi nipankiman por una parte primero como sistema educativota kashnawkunata wawakunaman riksichishpa kachun. Tiyan nishunlla ña yachaypi pacha rimashpa o mishushimipi rimashpa tiyan curriculo educativopi como calendario sagrado agricola tiyan chaypimi kay ruraykunata ña ruraychik nishpa yachachikun mañajun
Imami chaypika mana pactachushanchik yachakuna mana may tiyan. Rurashpapas pandalla hawa hawalla ruran na alli ruran kaytaka alli rurashpa alli yachakukkunawan rurachishpa kutin randiy rikushpa yachakushpa katina kan katichinkapak yari yachakukkunaman o shuk yachachik wasikunaman. Por último, imatashi nipankiman kashna ruraykuna ama chinkarishpa kapachun y ashtawan ñawpa shamukpipa ñawpa shamuk pachakunapash parashpa kachun. Ali yachak taytakuna yachak mamakuna tiyakpika kashnawkunata yachachiway rikuchiway o mana kashpaka maypi uyarishkakuman rishpa rikushpa kimirishpa yachakushpa kachishpa kana kapanka. Shinallami kay kashna sumak willka ruraykunataka mana washanchishpa mana chinkachishpa ñawpaman ashtawan apashpa shinchichishpa kanchik kawsaymantaka rikuchishpa kana kapan mashigukuna. Agradecemos a todos quienes estaban con nosotros en la señal de APAC TV. Muchas gracias, don Jairo Castañeda, por darnos este tiempo. Muchas gracias a todos quienes están hasta estas horas en la señal de APAC TV, en el programa La Tulpa. De mi parte me despido. Hasta la próxima semana. Muchas gracias. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita y compartir. Nos vemos. Harisa, uyayayja, bacamu.